بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. مسلمان doğarmyz sorapdyr. Gabara baranda haýsy dile okumaly diýipdir. Sahih Muslim'de Burayda radıyallahu anh'tan haber verilýär. Diýe: "Kana Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem yuallimuhum iza kharaju ila'l maqabir, kana qailuhum yaqul: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون نسأل الله لنا ولكم العافية." Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabalara qabra baranlarına şeýle diýmegi öwrederdi diýe. Esselamu aleykum ehled diyari minel mu'minine vel muslimin ve inna inşaallahu bikum lahiqun nes'alullaha lana ve lekumul afiye. Tercümesi: mümin ve musulmanların diyarı, yurdu size salam olsun. İnşaallah biz size goşuljaktyrız. Allah Taala'dan size ve bize salamat dileýäris diýmegi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sahabalaryna öwredipdir. Bu dilegi musulman doganlar başga da hadis kitaplarda bir näçe biri-birinden tapawutly görnüşler bar, hemmesi bir manyny anladýar. Bizem qabr ziyaretine baramyzda musulman doganlar ene Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bize öwreden şu dilegini okamalylar. Elhamdülillahi rabbil alamin.